Another Malakenyam can ask the other contin ba lertiti ba kaling and wale shanka wal dioka pai baro ron kina dangro with the dangro with the bakel. Reporting banaling Kenyam Gorjano Barach Kaki Korin Chitwalk and then Kakore Banarach Kaki Kume Maraike a parkol kamen chicken lat kemen cha realakakan bona pyro the register mental kayo party dum parkol the audience was a Banarach Kaki Lok first Vice President Dr. Riek Machar Bukor Wanti Banakaling and Wale. Major Amajid Guasa me Dongan Chang and Yamkaji and Obinware online TV channel Bijak, Gujeka YouTube, Gujeka Facebook, Gorno Jin B channel which support, be subscribe, committee, LÄÄR MI Pɛ TH, the Shamala Shibuki Jikapet. Banaja to comment Yam Ki report and Yam. Take a report Misha Lat Ki Misha Togan Wale. Kadio Jeno Chanajaling Bonica Guas and Shiwe. Yung kona pan ke pan kaje ano kume SSPDF la South Sudan People Pen Force charo de realeka ano de kan kume SPLIO de kan mak an wala ke report an shiben je joje no ci kume SSPDF ci kan kume SPLIO ci kan mak kan wala ke jilat yang wal jok kapai baro on kina dang raw jandang red baken cha la mo cha jala reken chikan daro chale lankan chikan yan match ka jodan chalat wa kur to ko ne kurun wang long na baka wa keri podan chalat chalan jeno chi kur cha tuok ka kur mo edi ni SSPDF ka ba de ni SPLA ayo ne karaja mo mishi beno the Georgia no Tidini SSPDF chicken kuma SPLA chicken yan match. Men be akuling gene. Take an what you like a core was a pie when we can Nueri kene content ray lock becan yan my can wear content kel kuma self became a yadit. A one Nuer Carodian connected content right. Pekan pine ken bo Canadian shunkel ke kuma kirma yadi la kuma self became a yadit. Ken chicken when it one can along chicken can mobilize a lobby can come SPLI can yan my carry for dan chicken a lot. Keep you can begin yan much. Of course, take a report which benecan yam lapan kien wallaba. Michalad take ne dang doctor shane Canadian teacher Taten. More information back a good but chalado ne recon nakeke going can in con to quick here me yadi carry for dan a chalat. A lot war chicken and ang too really. Ko den wade gnyen kamne ken Carodian ko jana da lat ken sianga kuma kirme yadit michigan ngaje no chaga da lagor kan obugun wer bugan ka ko chirme shi aling ne ko gwase dan no chikan commissioner chikan ko skan wari ko gor kan obukan wer bukan ngom kuskan ka bon right now ke report dan paiben ko ne toilet kan lon ko den wade ka te kor Carodian chirme chikan tok ana te gane ken ga ala ka te bukan ka target kan wari re loka ke kwiri ke medane chituo ngai kon dia la kan wera kon ente kwikir mi yadi michi kore tuo ke don ke teram chori har kake alat ke no beten wera bekan ga target to wala kan iten kon don de rebel Carodian ko kan iten konten kwa sai jane kwa je chu saken sio lo kon jang du no jang dor do dien ka kon were so minyo no de kon del char commandant de kon ang niam. No Nuer kon was me chicken choose this time me bej koken cha choose jen wodi bika chonke la to ke self care so koron wale tuoga kam kum SSPDF and okene de ni SPLIO ka tuoga dor chal ke lankana ba mo detail ba ga nungiya duno ngaje je gwano na me reide ke lew kwa targen Nueri tin kon de kum SPLIO kel kan Nueri ika kwiri ga medan ci tuog lo chere mi re be ni jen kata dan det kene jen so ko kan wore ne de kon kelari ne dang de bishanek wa targeting bo and but more information ba ko gor ko ami cha pose no mo one ka another report ka report bu kon linge
balajen kuyut ko mashal ka me Stephen Parkour Stephen Parkour ngai kon dia le jena ramimo mete ka party dakeng macharwin te ka kume SPLIO and wo be dane tiaye ke je ko kon dia la ngach tiaye dal ko kana kon ngajo gwa ngwane lokan lo to gwa de dane cha dak machar cha je yen selpa ki me yadi ke ki kore dane chi to ka nasser me chi ngwane nuer wai army chi gi nyin ke de ni SSPDF ano chwa namo chwa jo latwide kana ji kwara ko bana raitin ndung lo ko mono walle chana gi nyim to ga no gwasme Stephen Parkour me chara dak machar cha je yen ben chaben ko jende la kwar jaro de declare no jen interim chairman lo no ramu limna rada den libene je gwat so mi chira mo chelwar ba gwada beje kan jen taye dane kane je kje me ye yu kanan gwasa mo koria chene dane chi tok kono nen kam de kene nathaniel oyet ko nathaniel oyet jen rami mo mila deputy chairman right now ajala acting chairman oni ko command in shibone ko kuma SPLIO in absence of Dr. Church man ngai kone jaram dan le ladial ko kuje mo tege chonko be lad to bakalat amen mi cha Dr. Char cha je kamra ra itijen ki Stephen Parkour gwada mo chewe ko wede kala da jeno ngode ba arami mo milen Dr. Macharika mi ci personality wetini me chang e jojo no chi Stephen Parkour chi party che jo register ko queen kwar ki election dan latken so me jito gene ke Stephen Parkour che gor no di be party be register ka be mo ke shodo dien che party che chole IO party in a position party munyo no che la ngore la kuma SPLIO che chonkarwa de la dunga ala dungde en Stephen Parkour ko me dan ngai kon dialte kon lat karo dien me chana je gucha guje no ci Parkour ce lara mi mo melen selpa ke me yadi dika no kula te karaje men walle kari podana chano a ce joje no ci Stephen Parkour ko kor gade dana ce party ce je register e joje no ci ne dial charo din withdraw ka je ne dial ci gien ka je so right now mi ce ngaje no ci na ci gien ka je ce ngaje no taram mo bi support and then she declare right now mo kula te report at konemen she declare no nene ajenne chika endorse ni self game yadi jaram dana biya kwere kana teleka candidate mi be compete ka presidency ki ka kwere ne korame dana ngai kondiale me ngede e Dr. Machar ente mi che ngaje no chata ye dan me lede keje mi cha ngaje no chela dor mi chudan na pinki e wen che guje no che telop chindo dien gero be shonka nga be shonka self ke me yadi right now a kenete le candidate do dien sika kwani self ke me yadi de jaram dana be ken yurika so ana rami mo mi shunkel ka Parkour ka in a position party de shi ma kuma SPLIO bi ngaje no jin bi adil yor ne self ke me yadi dika a je report dana chala de no a chi Stephen Parkour chala do she endorse ne kir me yadi jaram dana biya kwere no dio je me changa ci kondi ala ngaj bo me ci togone alla bonten ko ken ke parden ko ken ci kana declare no Ramadan bugan chon ka kwide self ke me yadi at this point teram mo be compete kan self ke me yadi keke kan bondi alden kontin ten cha kwan ken ke cha register ko me changa Parkour charo de register ne e chwa gwe no en Parkour chijen gul pade gul register ke yoke tay guje no dong da lanetin konenti kaaji so agenda le roden teme ci Parkour ci la ramimo mi ci jela no bike yursal be kem yadi ka kenete ke candidate ana biya ko ke guje da andi ne gwini jene me ko che declare ke kuje money ci kena confirm already nodi ci kala ji kwar kirme yadi that is done so chajien ka SPLIO para dien jidire pa ken left men ji ken register men chale IOP ke in a position party ji ken declare already no kenenga kene self ke me yadi so kujemo bi ngane jen wonene
mi shunga kel ka parkol no shunga kel ke kirmi yadit so gwadan te ni amu wo tuok bi ngaje no ramdana bi yurika balanga bala kir ka do brani ka lat ke ko kana declare ne to tell candidate ke ni opposition party no no mo jena ku ngid nat le will cause why angula de mishit kana mo gaje wane ka another report gwasa me ka ki Dr. Machar kana bonde mentika kere tijen an wale ke changa wal joka pay baro ron kina dangraw jendang raw bakkel shi chang mo mala chang lok changa wal dis ka pay baro ron kina dangraw jendang raw bakkel dino te gam ba kula lar gwasame ko ngai kon dial kon lat korodian dieretin kon te gane kon raydan kon wa dier kon katane ne kon dial tin kon tin rey te jen rey wishin binami ka juba gwasame ko me changa ci kon wan chana kenen ti ciro den lat at dir na ka gor ken ode ngach no so kan te ci tuog me change ci kon dia la ngaj no ne ti dir tegtin te ne ti wan rach no ne ti wan right to right ken ka kwinga ka kwina ne ko ne chayen bene de chayen painken kan nuori ka jes felayo mediana ka kuida kan wut raina ngud tina ataye dane ci dole shalka me blua so wanka ja kaje take information about the channeling do no de jogono ne information te konde shaling ka gwanne kon ki de mane kon ki nya mane kon ko ken dong da lo du ni yarbo mi shikaling do no shejan kon mi kon dier ka ne continent rate jen gu yen no bu gwanter ka pal ci gwanter ka de pal so kujamo badil chuong ni no misalar ye no te mi ci to kaye gono bu winna bet shunka kano ba gorno bu kuma bet turni ken ke video ne ken be keno aduno shanga dana bana kanen ka je shanga waldich ka pay baro ron ci na dangro wi jandangro bakkan kwana lo jok shanga dana luk ja joje no cha da kuma char chana ngwalok no kwaje la passport ke yot ka je ka shanga waldi ke jamo rameji chup gwalok Dr. Machar meje chup chaji gno nena generator mala karaba kula nong ka freedom mall gwada lokatin generator mo je tekerek te kuje moni cha chula de no buluk ba pak ka jen changama en changama point ba te mi chi tuo netin kondin tege blue house kan ka chuk gwada dana lukten awa chetel jat turbil chetel jat ke report dana chalat report la jada de kul nunga ka gwalok chu you can and then ka calling no chi blue house wang mo kule te ka rwaine tama ke kuje moni ngode luk bana jelinga changa waldiech ka pay baro ronkin dangraw jandang rid bakel neme abde ne jen so bi angaje nodi ati dial tika tetke international community Dr. Machar kana neke ngoda gauken duno gorga jeno de tourne kien de kenung ki video ne kien tin content tegareti jen kaje coach kon me dana shoda la chana jenen dino gwaze me ci jandana bana de tin coach do nin dangraw bantin kon beto ga shenga mo bana kinin gwaya bana nyoje kana da report biata kamal ni nyoga jagani ko kien bye bye